ngokubuka kwakho mhlawumbe statistics ukhona yini umehluko ever since nafika? Yebo khona kakhulu baba ngoba inhlelo zethu sizenzayo abanye we take ku Department of Employment and Labour sinama career counselors laba abaluleka abantu ukuthi mabefuna umsebenzi bawufune njani mabeya kuma interview benze appointment nabo baba prepare ukuthi bazilungisele njani ukuya ku interview and then mabefuna umsebenzi bawufune njani. So kulama session esibakiwe kule ma jobs fair ba take through abantu abafuna umsebenzi kuzo zonke lezo zinto and impact ikhona ngoba abantu mabethola umsebenzi bayabuya baye office zethu ne office zethu ziko konke la bayaya bafuna career counselor bathi hey ngithola umsebenzi kuphi ngicela ungirefresh ngale ndlela ukuthi ngingakhuluma njani for interview and then abanye bawuthola umsebenzi like size nabaqashi lana ipurpose yethu ukuthi masiceda ukukhulumisana nabo angithi nabo baletha ama careers wabo ngapha bakhona ukuthi bathathe labantu bafake emsebenzini laba bakhona lama khonakala. Okay. So umbuzo wami ogcina i-database nina ka labor nibanayo noma i-database yenziwa ilama stakeholders ahlukile akhona la namhlanje? I-database yethu abantu abafuna umsebenzi wonke umuntu ofuna umsebenzi ufuneka eze kwa labor ngoba kulapho vele kuvumelekile ngokumthetho ukuthi sibhalise abantu abafuna umsebenzi and then kulapho thina futhi ngokomthetho sivumelekile usihlangane nabaqashi bonke njengoba senza namhlanje ukuthi sithi khanike sinisincedeni sicasha abantu ene abanye bathi okay thina so ba trainer abantu njengoba sikhuluma ngama bazaries and all that and abanye benza i-training not ama bazaries baso ba trainer ngaloko ukuthi and then yeah